walla mo men puusa mo ha o hewto ka sattito ko yangani ko Allah walla mo heba dum fal hidayatu laha sababun pewangal ngal mari sabu wad dalalu lahu sababu majjerne kadi no mari sabu min qibal al abdi immorde tele sengo jiyaado fa hada dun do yajibu tanabbuhu lahu no waddi andutugol ɗum ɗo finangol ɗum ɗo famangol ɗum ɗo ko waɗi ko ɗo woni e jillodirande yimɓe ɓuyi ka koddori e Allah joni si tawi ko Allah fewnata enen e wata fewnde hoore meɗen ko honɗum no majjeten ha gayne mana kanko majjinen o nangitira en o letta en joɗo inna joni min kono Allah waɗi o ɓay Allah hoddirino joni miɗo jokki koddori e mi ala yangude hoore li anna hunaka man yaqul o wi sabuna no woodi toon mo no wiya in kana qaddara li alhidayata so tawi Allah hoddirani lam peewal fa sa ahtadi mi feeway automatiquement ala ko mi waawi wa in qaddara li dalala so muyanina kadi majjere fa sa adillu ɗum kadi majje ala ko mi waawi wa hada kalamun batil nun ɗo ko haala fenade ha mere ha wa ihtijajum bil qadari e ɗum ɗo ko hujjinorgol koddoriye وينسى هذا أودو يجتا أن فعل السبب أن قول سبو قول سبو من قبله هو وإمر مكو كانكو ko ɗum waɗi ɗo telen ka peewal telen ka moƴƴereji yimɓe ƴettay koddori e on waɗa ɗum ɗon hujja non si Allah hoddiri non si Allah hoddiri yo minato aljanna minate si Allah hoddiri mi feeway ala ɗum na ko ɗum anndi ko koddori e kono fi piiji aduna ɗi ɓe kata-katannoto tawa ɓe annda taw koddori e on ko honɗum koddori e on waɗoyta kono ɓe wakkilo ɗo hay goɗɗo no yimmoɗo joni o ƴetta ɗo oto o yaha ɗo naata e embouteillage o forofaranno ɗo yaha Madina est ce que mo anndi so heɓoya so o maayoyay toon ala won ɓe yaha ɗo ɓe luttoya toon ɓe maaya toon kono on ti wiyata no ay mi jooɗo ka suudu ga si Allah no hoddire mun ɗo milliardaire koɗe mi wona e milliardaire yomi jooɗo ka suudu ɗo goto wiyata ɗum si Allah no hoddiranimi yomi heɓu hunde kaani mi heɓay tun jooɗo fankarɗa wara etaki no heɓira goɗɗo watta ɗum piiji men aduna ɗin fof on ti immanto darano o dadito o kata-katanno o wakkilo o ƴetta sabuji ɗin o yahaɗa o lando o ɗumanno o warrani ha si Allah no muuyi noon o heɓa ma si Allah muuya o yaha ngaran ko namoɗi mi ronko Allah hoddirali awa peewal ngal kadi ko wona noon walan yahsula ala alhidayati biduni sababin abadan on tigi heɓata peewal ngal ko alda e waggol sabu on feew wa anta ida aradta al awlada an si tawiɗa faala heɓugol ɓiɓɓe ko on ɗum watta la budda an tazawaja feere ala ɓe jomboya taw lam faala jiiɗi e walle lam mi ƴama lam faala jiiɗi a ƴamay owoye mi ƴamata lam faala noon ɓiɓɓe yo Allah hokkuran ɓiɓɓe tawa jomba yimɓe fof jalete ena feeti wa tafala sababa wa huwa azawaju a waɗa e sabu on ɗum le ko jombugol ngol amma law bagita a azaba amma sa heddike ko a selbatorijo silbateur a azab a heddike mo jomba alda e ɓeygu few walam tatazawwaj a jombali few falan ya'tiyaka awladu ɓiɓɓe arata a heɓata ɓiɓɓe de ɓiɓɓe arata e ma fes wiyata ko denna bo kaari men ko toon min woni e yaade abadan wa kadhalika risque ko noon kadi arsike on falaw jalasta si tawino a jooɗike walam ta'mal chein a gollali hayfus wa atamatta alal qadari a tuuginike e koddori e a yowitike e koddori e a soɓmitike e koddori e a hoolori koddori e falan yaati yaka chey'um hunde arataka ma ɗo ko heege yaltinte ka suudu heege futa e gite ma ɗen wa ida gumta si a immike noon wa amilta a golli wa tasabbabta a waɗi sabu on wa talabta risque a ɗaɓɓi arsike on yassara llahu laka an tumati noon Allah newnane altuyuru walbahaimu la tabga fi awkariha wa mawaha colli ɗin mommunteji ɗi ɗi heddata ko ka cuuɗi majji e ka dingira majji abadan awkar jamu wakru ko yani ko ka kullu maroto tentini wano colli ɗin
colli no wiya ush ko suudu son ndu moƴƴinaandu tawi noon ndu ari ndu waɗi nokku goo ɗon harana kay ndu moƴƴini kono ndu aménage ɗon ndu woni ɗo waye luuro leggal ma e hakkunde pete ma koyta no wiyete wakre no wiye mawa kulle ɗen nde fof majje ɗe inde anndi koye kanje ɗe ala e wiyeede ko koddori e tun ɗe jokki ɗe heddata ko ka cuuɗi majje toon ɗe inna jooni si allah no muuyi arsikugo men ɗe allah arsika men yalte bal tagdu khimasan accu kan ɗeɗo kulle e ɗi colli yaltay bimbita wano ɗehi no weela ɗaɓɓo e arsike wiƴƴito toon foso fasanno toon ɗaɓɓita ko ñamata kon siko haako siko kulloy wata ruhu bitanan artoya kikiɗe hirnda tawa deɗɗi no heewi tew bitan tawa no puha no heewi tadhabu li talabi risque ɗi yaha e ɗaɓɓugol arsike fala budda min fi'li sababi feeralaɓe on tigi waɗa sabu on ndi wa kadhalika alhidayatu ko noon kadi fi peewal ngal la tahsulu ngal heɓata ko biduni sababin ko alda e waggol sabu no ngal heɓora waddalalu ko noon kadi majjirde la yahsulu biduni sababin min al abdi majjirde kadi heɓata ko si wona hara ko sabu immorde jiyaɗon ko jiyaɗon watta sabu ha no majjira allah wallama noon yeeso toon li anna allaha sabu allah la yadlimu ahadan allah toñata hay goto falladi yuridu lhayra o mono muuyi moƴƴere mono faala moƴƴere nden yuyassiruhu llahu lilhayri allah newnanaymo fi moƴƴere nden wa yashrah sadrahu lahu allah yaññanamo ɓernde nden fi waɗugol moƴƴere nden e on jokkam jonnamo softede jonnamo wakkilare ta ɓernde nden no himmani ɗum ɗon haqqille makko no e muɗum no wakkili mo jogui courage muɗum waladi yuridu charra o kadi faalaɗo bone yuyassiruhu llahu allah newnanaymo ɗum li charri wonande bone ɗen wa yuhayyi'uhu lahu o préparenamo ɗum kadi tawa bone on ka woni ɗon no ɓattanimo newnamo ha newo ɓay ko ɗum ko suuɓi ko ɗum ko woni etade fi mum ko ɗum yangade fi muɗum jaza'an kan yoɓugol on tigi ala muyulihi e oñare makko nden mayil ko oñagol muyul ko neɗɗo yiɗi tawa ko ɗum ɗon on ɗon o jogui ambiance muɗum ko ɗum o jogui faale muɗum wa ragbati e rerɗugol makko ngol ɓay ko ɗum o rerɗi ko ɗum o oñani e muɗum ko gon sengo ɗon woni yarude ko ɗum o dawanta ko ɗum o hirdanta ko ɗum o yewta fi muɗum ko ɗum o nodda e muɗum allah newnnamo ɗum ɗon falyatafattani l abdu yo jiyaɗo joƴan dey waltanayila joƴana li hada l amri nde hunde ɗo fa innahu daqiqum jiddan moyi ɗum no sewi moƴƴi noon wela yiide o koddori e yimɓe kummaluɓe muutiɓe e gande jannguɓe ha fayda yooli ɓe mortike e ngal dambugal ɗo few e jangguin ɗum ɓaawa woɓɓe yehi ha ƴetti madhabul jabriya ɓeyni neɗɗo on ko doolaɗo hunde ko o wawi ala allah wi o fewna e mo muuyi o majjina e mo muuyi ala si allah muuyi o majjinde ɗa mari feere ta majju ɓe yaari ɗon ɓe ƴetti ɗino dalilji wonde piiji ɗi fof ko e junngo allah woni halas ɓeyni neɗɗo wawa hewde woɓɓe ko ƴetti madhab alqadariya woɓɓe kadi ɓe wi allah ukkitatako e golle neɗɗo ko neɗɗo waɗanta hoore mum piiji ɗin fof wano woni somo kanko immotoɗo ya ƴamoya kanko immotoɗo ya soodoya marchandise kanko immoto ya darna suudu kanko watta ɗum ɗo allah o ala hunde ko o wawi wadde e golle jiyaɗon woni laami hoore mum ɗiɗo madhabuji ɗiɗi ahlahuma murru mo sikkuɗa sinda on ɗo wo'ata ko noon ɓuri bonde si en wi e madhabul qadariya wonde neɗɗo on ko kanko woni waɗande hoore mum piiji makko ɗi mana muɗum haray e jaka allah e tagore makko nden no woodi ko laamaki no woodi ko anda o wawata fus ɗum waɗay ko faala accay ko faala ɗon haray laamu allah ngun ka maɓɓe ɗon kamɓe no ɗoyti de tawi jiyaɗon kanko waɗanta hoore makko ko faala allah yiɗi yiɗa kanko mo wawi wadde allahu akbar
ɗum ɗo ko bone sen ƴetti madhabul jabriya wiwɓe neɗɗo wawata wadde hay fus mana muɗum haray si Allah letti neɗɗo haray Allah toñum haray kadi wa alayhi Allah fota yoɓugol goɗɗo ko waɗi haray si neɗɗo waɗi ko moƴƴi ko Allah waɗi so waɗi ko boni ko Allah waɗi ma ɓay tun ko boni ɗon ɓe wi ɗum ɗon haray koye Allah awa ko moƴƴi kon kadi ko Allah awa haray neɗɗo si waɗi ko moƴƴita Allah yoɓmude ke neɗɗo wawata wadde hay fus madama ko Allah waɗinimo ko moƴƴi kon foddamo yoɓude ɓay ɓe wi'i ko Allah waɗinimo ko boni kon Allah ta nangitirmo ida haray ɗa kadi ko wonnoon ka ɗon kadi haray no moƴƴi si tawi woni hay se golli ko moƴƴi kadi haray yoɓatake ɓay se golli ko boni e nangitirtake awa se golli ko moƴƴi kadi tan yoɓe tawono ɗa haray ɗon ko jiya ɗon waɗani hoore mum Allah ndowama yoɓude kono ɗa sikko ko boni kon ko Allah waɗinimo ɗon ta Allah nangol mum haray kala miki alay o etiri sariyaje ɗiɗi sariyaje ɓurduɗe ko etirte kon hande siko ɓeeto ko sariyare feere siko ɓeeto ko sariyare feere Allahu mustaan idan o wi wattañila e ɗum ɗo ka dambugal koddoriye mo lugginike mum tun o heɓay jiɓilɓi si a ndaari dalilji amunni yitere dalilji fi wiɓe gadar ɓen a onti yitere nde a ndaari fi dalilji wiɓe jabru ɓen a wiye ɓeɗo ɓe jogii gonga sa munni nde yitere ɗo a ndaari ɓe wiɓe gadar ɓen ayne ko ɓe jogii gonga ko a on tagitere ɗino ndaraɗa a hiɓɓitira dalilji ɗi adilla allati stadalla biha al jabriya naam ɗin ɗon beeɗi golla al adilla allati stadalla biha al qadariya beeɗi ɗon kadi golla bi mana en waɗino misal mise ko neeɓi hakkunde koddoriye Allah e koddoriye jiya ɗon doole jiya ɗon e doole Allah ɗen e hoore jiya ɗon e wi no woodi ka itar am cadre général on jiyaɗo Allah wawata yaltude ɗum ɗon koddoriye Allah o few o wawata yaltude ɗum o waɗa ko faala kono e nder on cadre ɗon Allah no warnimo toon espace warnimo toon lowum o wi kunɗo ɗo mi jonnima doole miijay ɗo miija ɗo ko faala suɓoɗa ɗo waɗa ɗum ɗo ma waɗa ɗum ɗo ɗum mi ala e ukkitade mo waɗde misal ngal japonais jo moƴƴini otowal ngal moƴƴini paradowal ngal kanko koddoriye makko o faale makko on fuu o waɗi o wi ngal ko pineje nayi ngal dogirta ko essence ngal sunnata e nder e 1 heure de temps ko ngal dogi wo ngal ɓe feƴƴata 180 kilo o heɓi ɗum no fof o moƴƴini ɗum haa gasi oɗo o jangi dogi chauffeur yagal o jangi ha o wawi dogingol oto few o mériti o jonnama kaydi an hiɗa wawi doginde oto personnel prado tawi mo wawi few o jonnama otowal ngal innama ƴettugal ɗo naɓagal ha laaɓe min jonne 1 million ɗo kanko no woodi faale ko o watta no woodi faale goo mo tawata yaltata e faale japonais jo on ko wanno ko faale makko mo waƴƴettugol ngal ɗo joni o yaha ha kindiya ɗo gara ngal ɗo ngo feƴƴa o waloɗano ha ka o faala o himo wawi doginde ngal hara ko 30 kilométre en l'heure mo wawi wadde essence ha ngal heewa mo wawi wadde 10 litres ɗum ɗo fof mo jogui khiyar mo jogui irada makko kono so inni joni ɓay essence no satti joni mi waɗa e ndiyam o yalti e faale japonais jo on marsata so inni ɓay miɗo hawji ha joni mi waɗay 250 en l'heure
kilomètre 250 kilomètre en l'heure japonais jon ko falno ko 180 wawata ya ɗon kadi few so wi ɓay pine no seeri joni mi ittu pinere goo mi ngal dogira pineje tati ɗon kadi yahata jan no raɓɓirita noon ko noon woni hakkude kuddori e Allah o e faale jiyaɗo o wi falyatafattani l abdu li hada l amri fa innahu daqiqun jiddan fala budda min fi'li l asbabi li jamii l umuri feere ala be on tigi waɗa sabuji ɗin e piiji ɗin fof majji siko cellal a heɓi nawnare e faala sellude ko Allah woni sellino hogoy kono ƴettu waɗu sabu o yaw ka docteur ɓe ɓe consulte ɓe ndaara si ɓe yi nawnare nden ɓe waɗa ɓe winda ordonnance soodoya lekkele ɗen ƴettira no ɓe wiiri noon kono anda an ko sabu on waɗɗa musabbibul asbabi on ko Allah noon no wawi wadde lekki e ɗum ɗon feppodira ndikka no wawi kadi waɗa ɗum ɗon fop Allah misali ronka ndikkude few ka idan piiji ɗin fof yonti ƴettu sabuji ɗin siko arsike faalaɗa ƴettu sabuji ɗin siko laamu faalaɗa ƴettu sabuji ɗin siko ɓiɓɓe faalaɗa ƴettu sabuji ɗin siko gandal faalaɗa ƴettu sabuji ɗin a jottako toon fa on ta hunnduko inna ɗum ɗo si Allah no hoddiri mi heɓay ɗum ara nata ka hunnduko ma ɗum o wi wa minha al imanu wal hidayatu wa dukhulu l jannati wannar no e ɗi piiji ɗi tawata ƴettante sabuji ɗin sabuji mum ɗin waɗe gomɗinal ngal e peewal ngal e naatugol aljanna ma naatugol yiite a ƴette sabuji fii ya heɓu liman jannga taskuɗa alqur'ana o jannga sirane la sallam honno la sallam wuurirno ɓe sahabaɓe ko honno ɓe wanno yimɓe moƴƴuɓen ko honno ɓe wuurirno jannga hadisaji la sallllahu alih wa sallam konnguri karama koɓe ɓen wonda yimɓe moƴƴuɓen iman ma on ɓeydo peewal ngal kadi kono a torto Allah yo Allah fewne kono etoɗa ka peewal ngal woni ɗon yaara ɗon naata ko aljanna ngol kadi kono ko wiya mo waɗi ɗum naata aljanna wakkilade ko ɗum waɗi sahabaɓe ɓen ɓe landotono ɓe arani nelaɗo yeeto lanɗo hunde taw si mi waɗinde mi naata aljanna mi daɗa yiite wono Mu'adh wi noon kono ko ɓirta iwta gazot Tabuk nelaɗo yeetolan ko naadata mi aljanna dandan mi yiite hanmaki he alandike fi hunde mawnde kono noon hinde newanimo Allah newnani o tindinimo idan be ƴetta sabuji ɗi fi daɗugol yiite ngen kadi ɓeɗo ga pottitoɗa sa yewtowa ngal no ara dari ka tumbere laawol a wi yo Allah dandan ngal rewtugol e hoore a doga fi ya daɗungal Allah dando eno idan yiite ngen kadi a doga nge hanmaki ittaqu nara walaw bi shiqqi tamra rente yiite ngen pottite yiite ngen doge nge eteno daɗoɗon nge ko waɗi ko fanɗi waɗugol moƴƴere ko fanɗi o ko fanɗi haysi ko a ƴettu e feccere tamarore okka goɗɗo idan na on tigi jotto fanka yo si Allah da mo Allah dandi o daɗay ko on tigi wakkiloto kadi fa gawluhu wa manna min ba'di dhalika ala man yasha'u bil islami tafaddula minhu ay manna Allahu ala man yasha'u bil islam tafaddula minhu subhanahu Allah moƴƴi e mo muuyi o moƴƴori e makko fi yo heɓul islam on ko ɓural immode makkan ko Allah wona goɗɗo doolimo de lakinna tafaddula min Allahi lahu sababu kono noon ɓural ngal Allah watta ɓural tun okkora goɗɗo no jogii sabu ɓe memminoɗa noon Allah walle wal hirmanu lahu sababu kate gonngol kadi ɗale gonngol kadi immorde Allah no mari sabu min giɓere abdi teɗen jiyaɗo on fala budda an yulahada hada ɗum ɗo feerana ɓe ɗum ɗo leppite ɓe ɗum ɗo leƴƴe ɓe ɗum ɗo ndaare ɓe ɗum ɗo taske wala yahtaju l insanu bil qadari neɗɗo on wota o hujjinor tun koddori e ko Allah hoddiri ɗum Allah muuyi ala ko wawɗen en tertoɗen Allah muuyi kalazina galu wano ɓe wiɓe winoɓe sayaqulu lazina ashraku law shaa Allahu ma ashrakna wala abauna wala harramna min shay ayi ɓeɗo kono ɓe ƴetti ɓeni si tawino ɓeɗo shirkoɓe ko no ɓe inni ma ɓe wi'oyta
ɓeyna si allah no muyno men min sirkata no pori ko min sirki ko allah hoddiro men sirku si allah no muyno hay mawɓe men wontano sirkoɓe min fof onono julɓe moƴƴuɓe min harmintano hay hunde nde allah harmina fof ko allah ihtajju bil qadar fa dallu wa adallu ko be on tigi kata-katanno be o wakkilo sina ɗum yatahammalu tabi'ati amalihi sina ɗum ko kanko ronditoy to résultat golle makko bonɗe ɗen wano woniri golle makko moƴƴe ɗen kanko hendoto no muɗum ko noon kadi golle makko bonɗe ɗen kanko hendoto conséquence mum o wa hada ihtijajum bil qadari ɗum ɗo ko hujjinorgol koddoriye kama ihtajja iblisu wono iblisa hujjinor noon kan kadi wano dari fagala fabima aghwaytani sabu ko bewinɗami kon an majjininmi an bewninmi an sabu ko waɗirɗami ɗum ɗo la uzayyinana lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum almukhlasin qala hadha siratun alayhi mustaqim kono kadi iblisa kono kan kadi ƴetti koddori ko sabu ko majjinɗami kon dugulajo on kero na an sali na ina e sujjuyiɗa watta ana an wi a asjudu liman halakta tina mi sujjana mo taguɗa e loope idan ala ko yiltuɗa ano kadi wiya koddore ko sabu ko majjinɗami ko ihtaja bil qadar la'anahu llah hani o hujjinori koddoriye wa nasiya annahu takabbara an amri llahi o yeggiti wonde o kanko o mawnintinnino o towniti e hoore yamirore allah nden fallahu aghwahu bisababi annahu aba wastakbara allah bewinimo majjinimo sabu honɗum sabu kanko ko o sali sujjande adama kon o towniti o mawninkinni wa kana min alkafirin o woni jeyaɗo e heefer ɓen aba an yasjuda o sali sujjude fa sajada almalaikatu kullum ajmauna illa iblisa aba an yakuna ma assajidin o sali few joni noon ɓay allah woɗɗintinimo yurmede mum nden raɗike mo yaltinimo ko aljanna on noon e kambugol fabima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi wala ughyanahum ajmain kama amarahu llah o sali sujjide no allah yamirimo noon fala hujjata lahu bidalik o mara hujja ɗum noon few kanko sali ko joddi salare makko nden ko ɗum o hetti alhujjatu qa'imatun alayhi hujja on no dari e hoore makko hujja on na kanko wonani ko contre makko hujja on woni li anna ma hasala alayhi min alshagawati kana li sababi isyanihi sabu ko o heɓi ko e malkiseede e riddede e raɗede woɗɗitina yurmede allah ɗum ko sabu yeddugol mo ngol allah wi yo waɗo o waɗali o sali ke few halas allah kañum kadi waɗay e hoore makko ko hoddirno o waɗay ko idan khulasatu qawli e ngal dambugal ɗo ko faala e antinde en janngino ngal togo e fayin ko faala e andinde ɗo wonde allah subahanahu wa taala mo noddi tagore makko nde fuu yoɓe rewmo tawi sikku joni ko enen tu innayo juulu heefe ɓe no innayo ɓe juulu yoɓe hooru yoɓe hajju kono korka maɓɓe kanke hajju ngun e julde nde jaɓatake taw haa ɓe rewa ka dambugal haa ɓe gomɗina haa ɓe seedo wonde ko allah gooto on reweteeɗo on wonde nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi ko Allah neli mo wano neli no annabaɓe luttuɓen noon ko fof nodda ɓe Allah moƴƴi e mum ɓen noon kamɓe ɓe nooti luttuɓen ɓe sali e koddori e Allah idan haray wona yo neɗɗo yowito e koddori e toon o salo waggol sababuji ɗi kala sababuji yamiraɗi yon tigi waɗɗi yon tigi waɗu ɗin ɗon o toro Allah noon yeeso yo Allah hawrindinmo ɓay hawrindi gon ko juuɗe Allah woni en tori Allah subahana taala yo Allah hawrindin e sawaba ara darɗen ɗo puisque darsu arowo ɗon himo juuti ino oɗo darsu no fanɗi kono oɗa kadi en wawata janngude ɗum fof si tawi lande no woodi waɗen ɗum ɗon wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin
no woodi taala woɓe landi wo 50 dirhama dirhamuji capanɗe joyi fewndo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗon ko dirham warta fewndo ɗo 50 dirham ɗum mi mana ko 5 darahim dananir 5 dananir 5 dananir allahumma salli 4,24 fois 5 21 fois 400 ka estimation tagdir ɗum ko hawrata fewno ɗo ko 8,904,000 la habbe falji kam ko bet senan 4,24 fois 5 21 fois nam ko ɗum ko 8,904,000 telen wona ɗon hawale أوضو ويندو بندي لباري مسألة اللغة العربية ممتازة جدا سكرون يبيكو ويندا ويدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ يقول السائل اشتريت دراجة نارية وأعطيتها رجلا ليعمل بها ويدفع إلي كل أسبوع 500,000 فرنك 500,000 50,000 500,000 500,000 في أسبوع ممكن أيوة طيب إذا 500,000 فرنك ينترك له حتى يكمل ثمنها أو يكمل ثمنها وزيادة 3 ملايين على ثمنها ثم تكون الدراجة النارية ملكا له. هل هذه المعاملة صحيحة؟ وإلا فكيف أصححها؟ وما هي المعاملة الصحيحة لهذه المسألة؟ جزاكم الله خيرا وأطال بقاءكم بيننا ونفعنا بعلمه آمين. إن شاء الله ممتاز هذا طالب علم. إن عندي دو لندنغال و لندي دو وي و سودي موتو o joni ndu goɗɗo fi yo gollirndu yontere be o wersamo 500,000 o jokkirano ha coggu mayri on timma o ɓeydanoyamo
million tati e hoore coggu mayro si ɗum waɗi aray motor ndu wontanimo o jeeyindu o wi ngal golodiral ɗo no selli si tawi ngal sella ko honno ngal sellirta e ko wayi tawa ni kon ko honno sellirta ngal golodal ngal sella no waɗede kono nanon haaniri soodugol moto ma oto jonna goɗɗo inna gollir ñande wo ñande addana hunde kaari recette dagaki no woodi noon no dagora no sella joni sooda motoru ndu inne sooda ndu 7 millions 200 jonnirandu goɗɗo inna mi ñawlirima ndu 11 millions yoɓirami seeɗa seeɗa lewru ko jelu wawɗa yoɓude andi ɗo ko coggu haldude nawiɗo yo gollir ndu kanko andi o okkitiray kanko andi o golliray kanko andi no o faala o waɗit an a yeeyimo ndu ñama en noon awa lewru ɓe o adda 1 million wona fi ko ndu golli kon ko coggu mayro ne addude ɗum ɗo ella alaymo ndu dagi andi dagi ka soodira hunde yeeyitirande prix towuɗo so tawi yoɓiro on ko seeɗa seeɗa yoɓirta hay so tawi joni hara sa yeeyitendu cash ko tele 8 millions ma 8 millions 200 hara ko yeeytitandu cash sella ka ñawdirandu 11 millions 12 millions no fottiran noon woɗɗo ɗum ɗo no dagi si tawi ko yani yo o gollirdu ko yo haldu luwas location hino ndu motor ɗo ko luwetendu ni ñallal ko ndu luwirte ñallal kon ko 50 000 haldon luugol na gollu addanami siko gollu addanami si o golli o heɓali o addantama e fus ala ko wawɗa kadi kono siko luugol o haldi on luwindu kanko andi o golliray kanko andi o gollirta o heɓi o heɓali hakkitande ma ala no wawi wasuudu si on haldi location o on haldi lewru ndun ko ha sabbakade o ƴetti saabiji ɗe ga watte sokeje makko so sokki suudu ndun o hoɗali ɗum o yahi o wonoye Paris ma o wonoye New York ha lewru maayi a ƴantamo ka ƴantatamo par ce que possibilité fino o wonira toon waɗi suudu ndun fof ndu moƴƴinama a jonnimo saabiji ɗe kanko sali wonande toon wonma ɗa kadi a jonni motor ndun hino nduɗo motor ko luwetendu par jour on ko 50 000 yarhamukallah o sali ke gollirde ndu ko kanko ɗo on hino dagi kono sa yi joni wono banque on intérêt ko ɓe jonnata kon dagaki ko intérêt on o fixa o heɓaki taw ɗa kadi sa yi yahu gollira motoru ndu addanami 50 000 a fixi intérêt ma on ten heɓaki taw haray ɗon ko haani hara yimɓe ɓen yettesoɓe alano hakkude yimɓe ɓen ko haani kon ko hino motor ɗum ɗo yahu gollirndu ñallal ngal senden ko heeɓi comme pourcentage 50% 50% o yaha o golla no gasa ɓe 100 000 so ɓe ɓoy 100 000 yon waɗini muuluwal ngal 50% majji ko 50 000 ƴetta ɗum ko ƴetta ɗum da ma inna joni an jommotor ɗum ya jogui 60% kanko gollowo gollirowo ɗum ko ƴetta 40% o yaa so heɓoyi koko heeɓi ko wona e sendede o ene ha Allah hande de Allah moƴƴike meɗen hande ko 120 000 mi heɓoy innen awa laɓum kon en wallinino joni no haaldino ɗen ɗo on andi ɗo la tadlimuna wala tudlamuna kono sen waɗi ɗum ɓayyete soɓen ɗuuɗi ñande wo ko pan ñande wo ndu heɓaki ñande wo ɓe nangila ñande wo ɗum ɗo ñande wo ɗum ɗa ma jonnamo ndu inna ƴettu ndu e ko taxi ndu watte kala ko heɓoyi addu ɗo an mi yoɓete ko joddi wondi hen mi yoɓete par ñallal ngal 60 000 masala ma 40 000 ko fotti ɗon o komi yoɓe yahu golla siko oto on dogin oto on ko heɓi wo ñallal ngal addu jonnami ɗo
ɗon kadi si tawi wonano alhaaliji men ɗi wonno ni ɗon kadi haray no moƴƴi kono si on tigi waɗi ɗum ɗon haray hunde heɓata ko ñande o ñande ko probléme ji ko ɗum waɗi haaldugol location ngol luugol ngol kon ɗon woni o anndi kañum eɗa on no wiyete e versugol ngol recette on ko gootum ka résultat kono agude on finde nen haaldi fotti on ha gootum kaka haaldi fotti on ka serti ton ɓay piijini fof ko haaldi fotti ɗa ko haaldu ɗon ko luwas ɗa ko wigol gollu adda ko ɗum sendi yani on tigi ɗum noon so tawi koye on tigi yo hisu yoɓe haaldu location moto no ko luweteno ko ɗum ɗon ɗo luwiyete ɗa kadi ko yoɓe haaldu joni mi ñawlete motoru ndun yoɓirandu seeɗa seeɗa montan tel ndaaru e nder ñallal ngal ko jelu wawɗo addama nder lewru ndu ko jelu addatama e nder yontere nde ko jelu addata ɓe haalda ɗum ɗon jokka ɗon ha tuma montan on timmi o comme asla motoru ndu ko kanko jeyindu andi ko onno sendi hakkonde ɗin no muamalaji ɗi sa inni joni hino motoru ndun ɗo golloy addanami yontere kala 500 000 ha tuma e coggu mayru o yalti ɓeydo ɗon 3 millions on tumata ndu wontane ndaare noon sewgol saria o siko ni haaldirɗon moteur nun ko e continent ndu woni si ndu waɗi accident ko an perte kala ko waɗi ndu ko an perte si tawi on haaldu joni hino moteur ndu mi soodoyi ndu ɗo 7 millions 200 000 miɗo faalama ndu ñawlirde 10 millions ko honno wawɗa e nder hitande yoɓama e nder hitande lewru kala ko jelu wawɗa addude oyna mana lewru kala miɗo wawi addude 400 000 e piide misal haaldon fottol ɗum so doginoyi ndu balɗe sappo ndu waɗi accident ndu boni ko motoru makko boni ko motoru makko boni an ko wondi on ko joggu mayre ko haalduɗon ko puisque a yeeyino mon o yino serti voilà aleykum salam yani ka recette kaka hon ɗum fi haaldi fotti e hoore honɗum location o awa ko honno watte andune ko ɗon ɓuuri ɓattade ka tawata on ɗum ɓay ɗum siko location on haalde joni ko ñande o yo addu ñande location mayro on ko 50 000 ñande o yo addu so addali o garani to na ko windeteɗo طيب إذا نتوقف هنا درد دو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يوني أن فتو ياس تولان دا تونا أنتون دو كله ياس سلا جب سيغاينا مجولة يا تليفون جمال